reka ngushimire wowe ukomeje kudukurikira kandi nongere nguhe ikaze mu biganiro byacu aho tukugezaho amakuru abagezweho ku ngingo zitandukanye muri entertainment, muri sport ndetse no mu bindi biba birimo biravugwa hirya no hino ku isi. Tukugezaho kandi top 10 ku ngingo zitandukanye, mbona kuguha ikaze muri top 10 yacu y'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku bakinnyi ba filime 10 bakize cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ngushimira cyane wewe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni utarabikora kandi nawe kanda subscribe ujyubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuzatinze ku rutonde rwacu rw'abakinnyi ba filime 10 bakize cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 10 turasanga Arnold Schwarzenegger, uyu mugabo ufite amafaranga abarirwa muri miliyoni 450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 75 y'amavuko, yamenyekanye cyane muri filime nka Terminator, Commando, True Lies, Last Action Hero ndetse n'izindi. Uyu Arnold Schwarzenegger akaburiwe uza ku mwanya wa 10 mu bakinnyi ba filime bafite amafaranga menshi muri mwaka wa 2023 cyangwa se bakize muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 9 mu bakinnyi ba filime bafite ubutunzi buri hejuru cyane cyangwa se bakize muri uyu mwaka wa 2023 turasanga uwitwa Robert De Niro. Uyu akaba abarirwa ubutunzi bwa miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza kuri ubu uyu afite imyaka 79, yamenyekanye muri filime zitandukanye nka Taxi Driver, Lagging Bull ndetse na Capfire. Akaba yaramenyekanye cyane kandi muri filime nka The Godfather, Meet the Parents ndetse n'izindi. Uyu Robert akaba ariwe uza ku mwanya wa 9 mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023, aho ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga umugabo witwa George Clooney. Uyu akaba aza ku mwanya wa 8 mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023. Ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu afite imyaka 61, yamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo nka Ocean's 11, Up in the Air ndetse n'izindi filime zitandukanye nka Good Night and Good Luck ndetse n'izindi filime zitandukanye. Uyu rero akabaza ku mwanya wa 8 mu bakinnyi ba filime bakize muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 7 mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 turasanga umugabo w'umushinwa bita Jackie Chan. Jackie Chan wamenyekanye cyane kuva mu myaka ya kera. Uyu muri uyu mwaka wa 2023 ubutunzi bwe burabarirwa muri miliyoni 520 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jackie Chan afite imyaka 68 y'amavuko, akaba yaramenyekanye muri filime nyinshi zitandukanye harimo nk'iyo yitwa Who I Am, Police Story ndetse n'izindi, cyangwa harimo na Rush Hour, biterwa we niyo waba waramumenyemo. Jackie Chan akabaza ku mwanya wa 7 mu bakinnyi ba filime bakize muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 6 mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 turasanga umugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde bamwita Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan uyu mugabo wamenyekanye cyane kuva mu myaka ishize. Muri uyu mwaka ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya Shah Rukh Khan afite imyaka 57 y'amavuko, akaba yaramenyekanye muri filime zitandukanye harimo nka My Name Khan ndetse n'izindi, biterwa wenda niyo we waba waramumenyemo. Shah Rukh Khan akabaza ku mwanya wa 6 mu bakinnyi ba filime bakize muri uyu mwaka wa 2023, ubwo nyine ni ku isi yose. Ku mwanya wa 5 mu bakinnyi b'amafilime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023, ku mwanya wa 5 turahasanga Tom Cruise. Uyu nguyu afite amafaranga cyangwa se ubutunzi bubarirwa muri miliyoni 620 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 60 y'amavuko, yamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye
harimo nka Top Gun, Jerry, MC Guaya, Mission Impossible, Born on the 4th of July ndetse n'izindi biterwa niyo waba waramumenyemo. Uyu mugabo rero akaba ari we uza ku mwanya wa gatanu mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 ndetse afite ubutunzi bwa miliyoni 620 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 turahasanga Dwayne Johnson. Uyu afite ubutunzi bubarirwa muri miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 50 y'amavuko, yamenyekanye cyane muri filime zitandukanye harimo nka Black Adam ndetse n'izindi zitandukanye harimo nka Fast and Friends Presents ndetse n'izindi. Uyu mugabo rero Johnson aza ku mwanya wa kane mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 aho ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi ba filime bakize cyane turahasanga uwitwa Tyler Perry. Uyu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 53 y'amavuko, yamenyekanye cyane mu mafilme atandukanye. Mu yamenyekanyemo twavuga nka Don't Look Up, Gone Girl ndetse n'izindi. Uyu rero akaba aza ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi ba filime bafite amafaranga menshi cyangwa se bakize cyane ku isi. Aza ku mwanya wa gatatu nyine of course ku isi yose na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 turahasanga uwitwa Jerry Seinfeld. Uyu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 950 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 68, yamenyekanye muri filime zitandukanye. Niba umuzi nawe ushobora kuba waramumenye muri filime zitandukanye harimo nk'iyitwa B-Move ndetse n'izindi nyinshi. Uyu rero akaba ari we uza ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 aho ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 950 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 turasanga uwitwa Jamie Gertz. Uyu aza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi ba filime bakize cyane muri uyu mwaka wa 2023 aho ubutunzi bwe bubarirwa muri billions 3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu afite imyaka 57 y'amavuko. Kugeza kuri ubu ngubu uyu yamenyekanye muri filime zitandukanye nka The Lost Boys, Twister, Still Standing, I Want You Back ndetse n'izindi. Muri uyu mwaka wa 2023 akaba ari we uza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi b'amafilime bari hejuru cyane mu kugira ubutunzi cyangwa se nyine ni umushyire wa mbere mu bakinnyi b'amafilime waba uzi. Reka ngushimire cyane rero wowe ukomeje kudukurikira ngurwo urutonde rw'abakinnyi ba filime 10 bari imbere cyane cyangwa se bafite ubutunzi bwinshi kurusha abandi. Ngushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba utarabikora kandi handitse subscribe byubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Namo nigende twa MEL. Komeza ugire ibihe byiza, ibyo urimo byose bikugendekere neza. Salam, shalom.